Martha aliwahi kuimba wimbo wake mmoja, anasema sipiganagi mwenyewe. Lakini ukimwangalia pia dada yangu Upendo aliwahi pia kuimba wimbo wake moja wa usifurahi juu yangu. Nyimbo hizi mbili ukiziangalia zinatoa message kwamba unapopata jambo lolote gumu mbele yako, inamaanisha sipigani na upigani peke yako. Lakini dada Upendo anakuja kujibu tena, hata kama wimbo wake ndio mkongwe zaidi, ni kwamba mwenzako yoyote anapopita katika jaribu la aina yoyote, usimfurahie. Usifurahie juu yangu. Na ndio maana pia dada yangu Martha kaimba naye kwamba sipiganagi mwenyewe. Maana yake sipigani mwenyewe katika kila jambo ambalo tunakuwa tunalipata. Sasa nyimbo hizi mbili ni mfano tu mdogo, lakini toshe tu kusema kwamba dada Upendo na dada yangu Martha ni ndugu na ni marafiki. Ni dada na ni mama kwa mwenzie, na kwamba hawawezi kutenganishwa kwa maneno ya mtaani. Na watu wote tunapoona kuna jambo lolote, tusitumie mianya hiyo kuweza kukuza na kupasua zaidi injili katika taifa letu, tukajikuta sasa tunabaki na watu ambao sio waimbaji na upotofu katika taifa ukawa unaendelea. Tunamshukuru Mungu kwa kutusaidia leo tulifika hapa kwa ajili ya kumuona mheshimiwa kwa mkoa kwa ajili ya changamoto ambayo ilitokea kidogo mtandaoni kwa ajili ya kutengeneza. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya uongozi ambao uko makini na wametusaidia, wametusikiliza, wametusaidia. Mimi nipende kuwashukuru sana, lakini nimshukuru sana Martha Mwaipaja kwa nisamehe kwa sababu nilimwomba msamaha na mimi nashukuru sana, lakini pia na mimi nimemsamehe katika yale ambayo yalitokea. Mama yangu Nkone, Upendo Nkone, wewe ni baraka, wewe ni lango. Naheshimu sana mafuta yako, naheshimu huduma yako sana. Hali najua au unajua, ni rehemu tu. Nisamehe kabisa, na mimi yamekwisha. Yamekwisha, na Yesu pia atusamehe. Kwa sababu kuna mahali tunaumiza Mungu, tunaumiza moyo wa Mungu mwenyewe. Mungu ametuamini, ametupa hii kazi kwa ajili ya kusema na watu. Kwa hiyo mahali nimekosea, tusamehe. Watu wa Mungu, turehemu tu, bado tuko wanadamu, kuna mambo tutakosea. Ila Mungu awabariki sana.